Muthenya wa rucio niguo ambunge magakorwo magicokerera cikaro cio thutha wa rutha rwa mweri umwe kuri maundu matiganite mari metha-ini metereire gutangikirwo. Umwe wa maya ni kumurikwo kwa bajeti ya njoherera na irerega gutamanio bunge-ini, undu uria ukaigwa muhari-ini wa mbere niguo kurigiriria kurugama kwa mihang'o muno thiini wa ministry itiganite. Bajeti ya mwaka wa kigina wa 2019-2020 ni undu ungi ugakorwo ukimurikwo na njira nene kuria mutongoria wa rigi thiini wa bunge nene ya bururi Aden Duale augite rita riri megukorwo mari maitho ni gutigira gutira mwanya munene wa kibesha. Our budget must balance. The resources allocated must balance with the resource we are going to collect and how much we'll get from donors, what will be the loans. So we want to reduce the budget deficit to a greater extent so that we don't have a big deficit that will require again more borrowing. And that will help us in reducing the national debt. Tuna supplementary budget twatigire ya table thiini wa National Assembly na tutihotire kumi discuss tondu twagithire recess. Supplementary budget iteithagiriria kana ni kuhe treasury rutha irekererie mbeca kuri government ministries and department nigetha mahote gutwarithia programs ciao na mbere. Ndogamano ire koretwo ho gatagati ka bunge nene ya bururi na bunge ya Senate iguru rigie kigina kiria kiagirwo ni kugairwo thirikari cia county thiini wa mwaka wa kigina wa 2019-2020 ni undu ungi ugakorwo kirehe nditimurano bunge-ini. The county government up to now are unable to prepare their budgets. But unless this bill is passed by both houses after the mediation, then that will set now again the Senate to begin preparing the county allocation of revenue bill. So we hope there will be light at the end of the tunnel. Ritari ni turona budget ni nyihanyihite hanini na ni wega tondu uguo niguo turama propose na turamera reke tukorwo twina budget onokorwo ti nene reke tukorwo twina budget kuringana na uhoti witu na mbeca citu haria igukinya. KRA nayo turamera atiriri thingai marima makuria mbeca irorira. Uhoro wegie kumbwo weru gwa kamiti ithurano na mihakani wa IEBC ni undu ungi utanyitwo kwambatia rugari bunge-ini muno makiria kuna kuri na mendekithia kuma kuri kamiti igiri cia bunge maria marongoreirio kunyurutha maundu thiini wa kamiti ino. IEBC ria tugukorwo tugithondeka ndinama ni IEBC one andu credible tondu turathomire mundu anarumone nyoka na kamukwa kegeta riu tutigitikira guthira gacira kau ringi kurehe ati ma commissioners ona ginya mataraigua na ona cia mani gutire mundu maiguanaga nake rege ni marizainire maundu macio mothe ritare no ginya twikire commissioners andu mena wendo wa bururi uyu na andu mari na uigiririki na andu mari na ngoro ya bururi uyu witu wa Kenya. IEBC ni kamiti rugamagire ithurano na mihaka, so maundu mau matatu ni megutuma bunge no twacoka session ino ikorwo na wira muingi na debate mwaki. Uyu ugukorwo ari mweri wa mihang'o mingi bunge-ini kuna noguo bajeti ya bururi itanyitwo guthomwo no kuri na mitaratara ya watho itanyitwo kwariririo na kuhitukio kana kuregwo thiini wa bunge. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ritwa riakwa ni Ngari wa Kamau.